¡Acción! ¿Qué es eso? Es una caseta. ¡Qué bien! Un mono, un ocell, un ànec, com no podem saber. I pescar. Con un pal molt gran i con un gancho al final. No la ve. Hay llamas, pals i fulles. És un riu. I viu un ocell. En tenim escolla? No. I si posem una? Sí! Uns ocells vendrien per molta recta. Què es pot sudar? Per durar clase de primer. Clase de lectores. Los unitelas lo voleu cada pati hay molts ocells. No, es diu caseta. Casa meu. Us ajuda a liar. La nostra cosa serà liar. Què posem aquí? Pes. Com la basem? La lletra. Què necessitem? Tres ganxos. Tres cabezes. Tres cabezes. Ojos largos. Una maqueta. Fem una maqueta. Tenim la sifón. Paredadera. Juntall. Massa. Sostre. Hola, muntem. Apa les ajudes. Podem fer. Anem a pati. L'ocell podrà entrar. Hola, petit. Que és petit, tallant el pati. A mi formel. Toreta la bola. Padat! La manera blava. Pitros. Bananera! Cada dia veu la casa meva. Fer fotos. Posem una càmera de fototrapeig. A casa meva hi ha una guarda blava. A casa meva hay una merenga blava.